Гледате 360 степени. Најавивме наши ваш гостин вечерва е министерот за правда Билен Салии. Му велам добре дојдовте во студиото на 360 степени. Добро ве најдов. Мерси виджета. Реков во генералната најава дека работната група што ја подготви нацрт стратегијата за реформи во правосудниот сектор е повикана на консултации во Европската комисија во Брисел. Се знае зошто? Што е вртет че përpara se të përgjigjem në pyetjen tuaj, më lejoni që të shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj. Është e vërtet që grupi i cili e punon draft versionin e strategjisë në gjyqësor për periudhën 2017-2022 është momentalisht në Bruxelles në konsultime me Komisionin Evropian. Nuk është kur gjë jashtë standardeve, ju e dini më se në bazë të përcaktimeve programore të qeverisë së Republikës Maqedonisë dhe në bazë të planit 369, është edhe obligimi ynë, respektivisht dëshira jonë që ne të jemi në vijë gjithmonë me Komisionin Evropian dhe me të gjithë institucionet tjera relevante ndërkombëtare me qëllim të përshpejtimit të procesit të rintegrues të vendit tonë. Дали и какви забелешки има Европската комисија за нацрт стратегијата? Për momentin ekipi ende është në Brisel dhe pritet që brenda ditës deri orët e vona të natës të mbrijë në Maqedoni dhe me sigurisht që në menjëherë pas arritjes së tyre këtu do të mblidhemi në Ministrinë e Drejtësisë të shqyrtojmë të gjithë vërejtjet eventuale të Комисионит Европијан. Добро, јас ќе продолжам уште малку да инсистирам на оваа тема. Сепак има некакви информации дека Брисел можеби не е најзадоволен од вордингот, кој што наводно се смета за доминантно политички во нацрт стратегијата и особено за еден дел во кој што се предлага избор на суди не само од дипломците на академијата. Сте го чуле ова? Unë ju keni qenë dëshmitar të kësaj periudhe të kaluar të qeverisë, se unë vazhdimsi kam pas takime shumë të fryqme me shumë përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, respektivisht ambasadave të cilët janë në vendin tonë, dhe deri tash unë nuk kam të dhëna se Briseli ka vërejtje serioze në draft versionin e strategjisë apo nuk ka. Edhe njerë potencoj është mirë t'i presim të kthehen nga Briseli ekipit i cili është më tani atje dhe eventualisht ti shohim vërejtjet eventuale të atyre dhe në cilën pjesë. Po deri tani unë nuk kam ashtu dhëna. Ако има забелешки, отворени сте за забелешките? Po me vetë faktin që qeveria e re është fuqimisht e përcaktuar për shpejtim të procesit eurointegrues të vendit, kjo folën mjaft për kushtimin tonë dhe me siguri se të gjitha vërejtjet të cilët janë qëllim mirë me qëllim të reformimit të sistemit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë për ne janë të mesardhër. Ајде да се врати работната група, па ќе видиме навистина какви пораки ќе донесе од таму. Како гледате на овој втори извештај на Рајнхард Прибе? Јас сум слушнал коментари дека можеби е преопшт и дека остава еден простор во кој што и да дојде како предлог од владата или од Советот за реформи, чишто председател сте вие, тоа решение може да биде оспорувано и од Европската комисија. Unë nuk do të kisha konstatuar ashtu si ju. Ju e dini më se kjo është raporti i dytë i grupit të ekspertëve të Komisionit Evropian, respektivisht të zotit Pribe, i cili në thelbësi përmban gati se të njëjtat vërejtje të cilat i ka përmbajtur edhe në vitin e 2015. Krahas konstatimeve të cilat i bën grupi i udhëhequr nga zoti Pribe, vërehen edhe rekomandimet të cilat aty janë decid. Do thotë ato në mënyrë decide rekomandojnë se çfarë duhet bërë me qëllim të reformimit të procesit, të sistemit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë. Мислам дека не е баш најасно што треба да се случува околу евентуалното проветрување во судството. Прибе експлицитен и вели дека тоа е против генерален ветинг, против генерален реизбор, нешто што можевме да го слушнеме од најголемата партија, партиципиент во владата пред формирањето на владата и во предизборието. Моето прашање, можни ли се, министре, суштински промени во судството без длабоки резови? Unë edhe njerë du të ndërlidhe me
констатими на групите експертове да зотит прибе и цели на тоди рапортите, да та тието вити 2015, да тието вити 2017, че убава публик дитма пар, констатон се на Македонии, но ка проблеме системоре. Регулативат ли джоре на маста мада ян окей. На Македонија екзистоин капацитетите мјафтувашме че та кретката имплементојне да на практик. Вет констатими изотит прибе, është se këtu në qoftë se eventualisht paraqiten probleme, paraqiten me një pjesë relativisht të vogël të gjykatësve të cilët supozohet se gjoja kanë qenë në ndikime politike. Kështu që unë mendoj se në Maqedoni duke ndryshuar mentalitetin e perceptimit të detyrave të cilët i ushtrojmë, unë mendoj se do arrihet qëllimi, edhe në Maqedoni ka potencial të mjaftueshëm të ekspertëve dhe njerëzve të cilët janë profesionalistë në punën e tyre. Што мислите за таа сугестија на прибе дека сите оние што се огрешиле пред законот, не работеле како што треба да им се забрани воопшто да се занимаваат со право? Këtë pyetje ne e shtruam edhe para Këshillit të Reformave, siç përmendët edhe ju, tani më e dini se në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë funksionon një trup të cilën ne e kemi quajtur si trup për mbikëqyrje të procesit reformues në Republikën e Maqedonisë, si përbërë nga ekspertë të ndryshëm të fushave të ndryshme, profesor eminent, njerëz të cilët kanë lënë punë në profesionet e tyre në të kaluarën, dhe këtë çështje e shtruam, është diskutuar për këtë dhe mbetet që në të ardhmen përsëri ta çelim si temë dhe të diskutojmë për zgjidhje eventuale edhe të kësaj pyetje. Уште едно прашање поврзано со сите овие што претходно ги отворивме веќе е актуелно овие денови, а тоа е прашањето за проверката за индициите дека имало злоупотреби на така наречениот АКМИС за публиката, да објасниме, тоа е системот за така наречена автоматизирана распределба или управување со судските предмети во судовите. До каде е таа постапка? Pikërisht, njëra prej detyrave të Ministrisë Drejtësisë të vërtetuara në planin 369 të Qeverisë Republikës Maqedonisë me qëllim të zbatimit të reformave urgjente prioritare, me qëllim të përshpejtimit të procesit eurointegrues të vendit, njëra prej detyrave është edhe kjo. Të vërtetohen mënyra e punës të ashtu quajturit AKMIS, respektivisht sistemit elektronik të shpërndarjes së lëndëve në gjykata. Ministria e Drejtësisë në këtë drejtim ka formuar grupin punues, i cili përbëhet nga njerëz të fushave të nevojshme për atë kontroll, i përbër nga bashkëpunëtor të mi në Ministrinë e Drejtësisë dhe nga IT i teknik të profesionalizuar. Normal që nëse ka nevojë do të kërkojmë edhe asistim respektivisht mbikëqyrje të faktorit ndërkombëtar me qëllim që ky proces të jetë komplet transparent, pa ndikime politike. Дали тие веќе влегоа во делот судовите, дали е почна конкретната проверка? Ato më tani janë gati dhe pritet ditëve në vijim të qasën edhe kontrollit të sistemit AKMIS. Што се вашите сознанија? Дали таа проверка може да даде резултат? Дали постојат записи кои што ќе откријат евентуална злоупотреба? Bashkëpunëtorët e mi, ju e dini më se e drejta e Ministrit të Drejtësisë për qasje në sistemin AKMIS rrjedh edhe nga vetë rregulloria për punën e gjykatave. Në rregulloren për punën e gjykatave në mënyrë strikte janë të përcaktuara dhe mënyra e funksionimit të sistemit AKMIS dhe besoj se të gjithë sistemet, veçanërisht ato elektronike, lënë tragje të mjaftueshme për të konstatuar shkelje eventuale ose keqpërdorim eventual. Ако се најдат злоупотреби, што ќе бидат последиците? За кого ќе има последици? Unë nuk do të isha lëshuar tani të komentoj dhe të them, por në qoftë se eventualisht gjenden ka institucione relevante të cilët do të merren me zbardhjen e atyre çështjeve deri në fund. Тоа што би значило? Судскиот совет и обвинителството? Pa i samите sudovi. Знаете, Върховен суд има целостна контрола върху функционирањето на тој систем, така да и повисоките судови во однос на помалите судови имаат контрола и верувам дека доколку во зависност од евентуалниот престап, односно евентуалната злоупотреба, така ќе се преземат и мерки.
Добро, ќе направиме една пауза, па ќе се вратиме. Сакам да зборуваме малку и за прашањето што ќе се случува со овие предмети за кои што постои перцепција дека се политички монтирани, а малку и за законот за амнестија кој што ви е на јавна дебата. Благодарам за сега, ве поканувам да останете на осад. Со министерот за правда Билен Сали зборуваме за нацрт стратегијата за реформи во правосудниот сектор, но и за други прашања актуелни од неговиот ресор овие денови, а главно поврзани со судството. Господине Сали, делот за сегнатите и нивните семејства во предметите за кои што еве ќе кажам дека постои перцепција дека се политички монтирани, неодамна доставија една нацрт верзија на закон со кој што тие сметаат дека треба да отпочне овој процес на повторно отворање на делот овие предмети. Дали за вас како министер е прифатлив овој предлог? Дали прашањето сте го отвориле на некој повисоко ниво во владата? Оште вртет се дерите Министрија Дрециска ритни пропозим верзионија тил, ве ката чешќе не хапам на мледене фундите кшилит пар реформа, парчен максималишти синчерт, паршкачиет детираве да облигиме ведиторе тиера, он нукиша презент дери на фунта мледе са кшилит пар реформа, по набаста да данавета целети поседои, а тоа е кан хапор си чешќе да вет антарете кшилит по реформа, кан офруар, а што тфем диса лојета варијантаве, дека што ќе нукан ќе ни мендими. По ангелете да на виме прононцимин тон зиртарче, кишим парадодидве пар телевизиони туај, Министрија Дреци се да мтејдат понон на дретим та анализимит, та статусит, та ктире чештиве, да бетет, та джендет регул метацилин не дотомундохами респективишт таримци збардим то расте. Се бесони оште ранд на момента влесоиш се цилет расте кан префиксим политика, па но кан префиксим политика. Знаете дека очекувањата се големи, бидејќи имаше големо незадоволство меѓу дел од граѓанството за начинот на кој што судството се постави кон дел од овие предмети, а имаше и ветувања од овие партии кои што се сега во владата дека на некој начин ќе се обидат да ги адресираат дел од овие случаи како Монструм, Мартин Нешковски, Никола Младенов. Кумановскиот случај ми се чини дека таму како да постои консензус дека најверојатно ќе се оди на варијанта за некаква меѓународна истрага или вклучување и на меѓународен фактор во истрагата. Вие се рефериравте на писмената изјава која што ја дадовте за 360 степени за нашево последно издание. Таму споменувате некаква опција во која што би биле вклучени работните тела на собранието, но не е докрај јасно на што конкретно мислите, дали може да ни појасните? Како опција за да се адресираат дел од овие случаи. Ме челим те информираме те дредето, че евентуалист мост кечкуптиме на опинион. Сем флитет пер расте, че медвртет специфика, да он нугът шалешуартаните коментој, чкаде си. Да нијар потенцој. Министрија Дреци, се шфучишаме вендосот на дјеќен, еманираве, респективиште регулаве мецилен, дотмундојче, кто растет таз барден, пор Прсари дуат кетни трупи цили да дуат вртетон се кто расте, а кан елементе политика, а порно кан елементе политика. И уште само за законот за амнестија, во нацрт фаза го објавивте на ЕНР, таму може да се коментира од сите заинтересирани и засегнати страни. Предпоставам допираат и до вас критиките, главно од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, која што вели дека еден куп криминалци незаслужено ќе се најдат на слобода и дека дел од ова го правите во предизборни цели. Унаде на прононцинин тим на рапортин парничин дичине министрица Дреци, сташ се вет регулатива кохоре, метацилен пропозојат килич, шифече нукашт трик пар маркетинг политик. Килич ошт имиратуар nga qeveria vetëm në formën e draft versionit, me cilin qeveria rekomandon që të vendoset në ENR, në regjistrin e vetëm, me qëllim që
të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të kenë qasje në atë lidhje, të japin sugjerimet dhe vërejtjet e tyre. Gjithashtu, me bazë të vendimit të qeverisë, Ministria e Drejtësisë obligohet ditëve në vijim të organizon edhe këshillime profesionale, me siguri do të zgjedhim vendin dhe do të thirrim edhe njerëzit të cilët ne do të vlerësojmë se janë kompetent për të dhënë sugjerimet e veta, duke mos përjashtuar këtu edhe kryeqytetarët e Republikës së Maqedonisë, dhe respektivisht organizatat qeveritare. Nuk flitet për marketing politik parazgjedhor. Për vetë faktin se ligji, nëse do të arrijë në procedurë parlamentare, do të jetë shumë vonë mbas zgjedhjeve, kështu që edhe vetë termini kohor tregon se nuk ka një gjë tjetër. Добро, ви благодарам многу што вечерва бевте дел од 360 степени.